kuyan ngunyan birthday kaya kasugma ni Megan. Ngunyan makuyang kami. Ano yan? Lunch celebration. Papunta kami sa... Kuya, I can't reach it all. Look. See? My hands are short. Masain kita, Emil? Lunch is Everton Park. Oo. At least nagaganap ang ang stop. Nagkakaroon na namang grad ninyo. Iya tak, tidak mau ikut-ikut kita. Hindi nga. Nagkukulit na naman ninyo. Magjuan ka na yan, isikan. Nagaparasunod ka yan. Uli nga. Loko-loko talaga. Or baka nawala. Uli nga. Here na kami sa Everton Park. Dili na kami malang sa may kawatan kan mga aki. Don't bring the toys. Ano? Don't bring the toys, Kuya. What's the banana? Yes, they're coming. No. Surahin. Yan na kami. Because they will be busy. Ano ka nagkabay
Pwede din. Where's Kat? Turkish bread with lamb. Well, I tell you, the lamb. cheapest is 500. Yeah, that Middle Eastern lamb hummus, lemon sauce flatbread. Ang sarap din. Wala dito. Ma-order na sila. Mapila sila doon to pay. Tapos mag-serve na lang dito. Jesus. Ala-alaan ko to. Oo. Yeah. Ala. Ano mo? Kamo. Ayan o. Tapos na. Done. Tapos Tapos na. naggana pa si Uwi Tita. na. Naggana pa si... Pwede, Meg. Bye-bye. Bye-bye. See you. Maduman ako sa Indonesia. Apo. Mato.